Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. فيديو اليوم هو فيديو مخصص للتعرف على les verbes pronominaux à l'imparfait. سنقوم بتصريف الأفعال الضميرية في الماضي. لنلاحظ هذا النص. Autrefois, mon père se réveillait de bonne heure, s'habillait et se dirigeait vers son bureau pour la journée. Le soir, dès son retour à la maison, nous nous réunissions dans le petit salon. Puis, nous nous mettions à table. في الماضي كان أبي يستيقظ باكرا، يلبس ملابسه ويتجه إلى مكتبه في اليوم. في المساء يعود إلى البيت، نجتمع في صالون أو غرفة الضيوف صغيرة ونلتف حول مائدة الطعام. إذن هذا النص هو مكتوب في الماضي لأننا عندنا autrefois يعني في الماضي. L'action se passe à quel temps؟ إذن الجواب dans le passé. الأفعال أو الأنشطة تحدث في أي زمن في الماضي. إذن quels sont les verbes؟ relève-moi les verbes qui sont conjugués au passé. إذن الأفعال المصرفة هي se réveiller, s'habiller, se diriger, nous nous réunissions, nous nous mettions. إذن هذه الأفعال مصرفة، قبلها دائما يوجد كلمة التي هي se, s apostrophe, se, nous. إذن هناك فعل و un pronom مرافق له أو ضمير. لنحولها إلى l'infinitif أو نحذفها إلى أصلها من غير تصريف. Se réveiller avec ER, c'est un verbe de premier groupe. S'habiller, ER, premier groupe. Se diriger, ER, verbe de premier groupe. أفعال المجموعة الأولى ثلاثة بهم. Nous nous réunissions, se réunir, IR, deuxième groupe. فعل المجموعة الثانية. Se mettre, RE, c'est un verbe de troisième groupe. إذن هذه الأفعال كلها مرافقة إلى se. إذن هي أفعال مرافقة بالضمير، هي أفعال ضميرية أو les verbes pronominaux. Ce sont des verbes pronominaux. إذن الأفعال الضميرية تكون معها ضمير se. هذه الأفعال مصرفة في الزمن الماضي. إذن لاحظوا معي la terminaison AIT, 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 I2S, IONS, IONS. إذن هذا l'imparfait. هذه الأفعال مصرفة في l'imparfait. إذن كيف نصرف الأفعال les pronominaux أو الضميرية في l'imparfait؟ Ce qu'il faut retenir أو ما يجب أن نتذكره هو أن les verbes pronominaux se conjuguent à l'imparfait comme tous les autres verbes. إذن الأفعال الضميرية تصرف كباقي الأفعال الأخرى، يعني أفعال المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. نفس la terminaison. Elle porte les terminaisons de l'imparfait. يعني نفس la terminaison التي هي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. بالنسبة لجميع المجموعات، بالنسبة لجميع الأفعال الضميرية. Ils sont appelés verbes pronominaux. لماذا؟ لأن تسمى أفعال ضميرية. لماذا؟ لأنها تتكون من deux mots أو كلمتين، un pronom et un verbe. فعل وضمير، مثل se laver, se réunir. se laver إذن se ضمير، laver فعل. se ضمير، réunir فعل. إذن نأخذ مثال فعل se laver. Je me lavais, tu te lavais, ils, on se lavait, nous nous lavions, vous vous laviez, il, elle se lavait. إذن كما لاحظتم نفس la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AI, ENT. Prenons un autre verbe, le verbe se mettre. نأخذ فعل آخر verbe se mettre, un verbe de troisième groupe فعل المجموعة الثالثة. Je me mettais, tu te mettais, elle se mettait, nous nous mettions, vous vous mettiez, et se mettait. إذن نفس la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AI, ENT. إذن رغم أنه مجموعة ثالثة فإن نفس la terminaison. Le verbe se réunir, c'est un verbe de deuxième groupe. Je me réunissais, tu te réunissais, elle se réunissait, nous nous réunissions, vous vous réunissiez, et se réunissez. نفس la terminaison دائما de l'imparfait.
Pour vérifier votre compréhension, faites ces exercices. لتأكد من فهمكم أنجزوا التمارين. L'exercice numéro 1. Complète les phrases avec le pronom convenable. أتمم هذه الجمل بالضمير المناسب. إذن أو le sujet. Le pronom sujet. S'organiser AIT. M'attacher AIS. Nous rendions IENS. S'agrandissait AIENT. أو أقفوا الفيديو وحاولوا أن تنجزوه من دون الرجوع إلى تصحيح. L'exercice numéro 2 أو التمرين الثاني سنفعل شيء مغاير. سوف نحاول أن نصرف الأفعال في exercice numéro 2. Conjugue ces verbes à l'imparfait à la personne indiquée. نصرف هذه الأفعال في l'imparfait مع الضمير المناسب. Je se diriger. Tu se voir. Vous se salir. إذن لاحظوا se diriger premier groupe, se voir troisième groupe, se salir deuxième groupe. إذن صرفوا في l'imparfait وأنجزوه وبعد ذلك تأكدوا من التصحيح la correction. Il ou bien elle ou bien on s'organiser avec AIT لأن la terminaison AIT. Je m'attachais لأن عندنا AIS وعندنا me. Nous rendions لماذا؟ لأن عندنا IONS. Il s'agrandissait لأن أو elle s'agrandissait. يعني فإننا je me dirigeais avec EAIS لأن عندنا G أضفنا E. Tu te voyais avec AIS. Vous vous salissiez IEZ. لاحظوا معي أضفنا إلى G ما بين G و A E لكي تقرأ G وإلا ستقرأ diriger. Voyez بدلنا I ب Y. Vous voyez.